Fungkaham ini di sosial media bising tu je kubui kok no je prosar khai jongai orang je khai manjak ini nukune no ini khabai tai takarna mondoli prop tike nukune no macam no sentini je press meet khanya ne je nungharmani o kaisana bishoy sungjotono saimano samne sikam khomulungo je dukandar Sung Robi Kumar ini bung saya ex asana ini masuk saya ini kalau je korang am ini dong macam ini kalau bono buka toka tegas momentu bono guli kok kabar ini je salai nai tahu sejarah je kumulung area kum salai tong mani mau bisanya tu ini sung tino jago kok saja thai ini sawi nai public buci yang ini tong mana ba public clear yang ini tong kah Awan karena sendiri orang bising tu public ni thani wa kok kesana hani sendiri manong kan lo. अच्छा जे घटना माने अमतो गुली कांड होता माने अमतो हिने सोशल मीडिया बनुखा बा बरक नि बिसिंगो सामान खोनाका आबो कि सयदा इग्नोर कुबुजे सेमा खाबो कगय माने हिने एक्चुअली sini oje asam rifle dukandar sini da Robi Kumar ni khukti busung sini kau jagawa sini je tom salok nai sini Bitut Babu bini khukti bo saimangkha anga bin bagra jeng khukti busung saimangkha obo jemon khorok dami bunga jawa kasai theka jemon Shohid Deborma bonga to Mandai Bidhan Sabha ni abo taka dilan nga sini Santosh Deborma tongoni sini mane saimangkha ar party level of sangkok saimang bising te khaine যেমন sini party ni mung sawi nai sini dol ni mung sawi nai jate dol no bodnam khainani party no bodnam khainani awai kaisa borong ni chokranto chalok jak dirgodin lomai sung saimano police jara arokha daptor jara tongai borok saimano jemon shohid ni je bishoy gangka abo jehetu bo Mandai Bidhan Sabha ni voter ba Mandai mondol ni president bono abono killer figure khaine ang shohid ni poreo je sini Santosh Deborma ni befarong gangke ang state level of Fox Lyman poribo mane kaisa public busi ang gangka public no clarification khaide ni sajangmani karone ang tino nungini masanani thangai dong Santosh Deborma boto mane BJP ni mung sawine sini dol ni mung sawine bibino jagao borno sikruo domogruo ba bibino babe mane prokormo chalogine bibino mane samung sitra abai activity phungine pro bibino babe Koksa frui tongman bong logibo, abah kaine, somasok kaisa mane posingol kai dongka, somasok kaisa message hamia abah kaine, jong kosong tongan bising kaisa message ngai dongka. Asole Shohid tai Santosh Deborma borok effective BJP member. Actually BJP hanine logi fai tongo, kintu kuno daito kuri kuno kisu kuri, sudo samung sitrawa. Simi sing thango abai samung sidra simi involve tongo ni sing saimano abun garna sing tin state president kok salman bising dik lainai nongno sadi ni sing state ni bukhak di sajamani garne sing nongno sanan bukhak ma phaika Santosh Deborma bosin tagla Bidhan Sabha ni kuno khoksa kuno poto ba daito taw bukuri gai party ni theke bahaina bono killer side ja mane kuno daito kuri bo sini BJP ni taw kuno kormi mane hisabe sang bono na haria Kai Shohid Deborma tai Santosh Deborma hai borok si noroni party ni bumung na om hai khlai ku kormo khai tong ka borok hai borok tai boda tong noni nojoro जों साइमानो जों अब हाय सामुं बाय फोरोंजाक बा कर्म बाय जरा गोदालजाक अब हाय कुनो व्यक्ति सिनि पार्टी व दंखांगे जों अब आस्ते आस्ते अब हाय केनो माने साताय खायरनानि बा जों पार्टी नि थिक नरन जों अब साइड दगि दं स्टेट प्रेसिडेंट कोरा कोरि बा निर्देश जाक अब हाय बरक रंग अब हाय काजु गतरंग जों नाया अब हाय रंग जों साइड खायदि नि जों क्लियर मेसेज रे जाक आमियाव जेनो खानानि पार्टी बस सबाय जाक माने बरनि कारणे नेनो पार्टी बस सबाय जाक आमा हेन्ड वान सप न एक्चुअली अब जेहेतु सबाय नेके बसाबो जेहेतु Shohid by Santosh no BJP ni public saimani tongo angka public reaction hoita abo adago thangi soi kana ta khaba Shohid by Santosh jodi obahingma jaga political lo lang yawino tongkhanga chanai public tai elagani je tongko songtong nero apuno politically bishoy ni lang yawi tongha chanai so dol ni bising tito sing sainero ka Santosh sini dol ni kuno kormi abo sini dol ni fatani mane dol ni adorsho mutabik bo samkhaya dol ni fatar bo samkhai ta amo dol ni thike bono already mane nori rezak aba hayi Asal party office sebaik jangan mana, abu kono party gotoh nai congoi nahar maya.
public rom actually pulia to ba public issue ngai thanga public ni joli mu mai hoita abo ngai thanga na ga jodi মানে পাবলিক দামো নো খাইজে পার্টি অফিস সবাই মানে সঙ্গা বাতাও ক্লিয়ার ফিগার চং ইয়া মানে ক্লিয়ার রং সুয়া ko abo jehetu mandai বিধানসভা ni party office kalai kha abo sorne ayang na ga mandai kalai thanga abo mandai ni mondor president bol clear khaire jai a bisi na atong age rokon sisi prok tom hane tom rok nai जों किसा किसा खबर मानि दङ साइमानि दङ पुलिस प्रशासन जों एकदम करा करिबाबो जों आगे सजाब माने करा करिबाबो जों बुंनि नजर ब तै फैजा जुदि मानजा खांगा भाइ बरनो के नता या गाति हनि जों पुलिस प्रशासन अलरेडी साजाब आकै जे सिलाइ कगजां मानि काई बरक खाय ताबो ना सिलाइ उद्धार खाय माखा पुलिस ना कि बरक रं माने नरकता मुसाका अम प्रशासन जे सिलाइ ककमानि आबो निश्चय ब सिलाइ जमा मारनाय आर स्टेटनि बहागति खलाइबो सिनि राज्य सभानि सांसद सिनि स्टेटनि जरा नेतृत्व सिनि पुलिस प्रशासन बर करा करिबाबो निर्देशनानि कक दङ अबहाय जे फोरोंजाक आसामाव जे गदालजाक बरमा केमनता यागारदि आर जेकुन मानिखनि बंथानि दङै दङ हागा म जाते खायने दुखु बाथन नाते माने सुजागो गांगा जेमन खुमल आमचायो पलिटिकली बुमुंबाय माने सिनि दलनि बुं सावैनाय अबहाय जे एक्टिविटी दङ फुराल बन्द खायनानि आदियो ताव जों साइकलाय सागानि फाइजिं दैसिं दिनै सिनि तागारलानि आसाम प्रतिनिधि दल स्टेट प्रेसिडेन्ट इसिं थाङै कक सालायखा सिचुएसन द बाहाय ngै दंखा गाय अबनो जों बाहाय गथि दाम खायनाय गांगाय अनेक किछु जों आलोचनानि माध्यम अनेक किछु कक सालायनाय बिसिं दैखायनाय आरो सन्तोष नगो जों दल दङ होनै जों खानाव किन्तु दलनि कुनु सामुंग पार्टिनि कुनु सामुंग जों बनो इनभल्भ माया बा नुकिया आबन गारनो जों सागाते अबन कक सालायखा आरो सागानि बाहागति दैखायनाय सिनि एसडीपी साहेब एसपी साहेब नगर निर्देशनानि कक मावै सामुं फोरोंजारो नम्बर तारातारि नरक सहद अ दाबि नारु लायखा जे बरनो जों सहनो जों ताव उसिताय सिनि एसडीपी साहेब जों साहरनाय जाते खायनाव खुब तारातारि खायने बरनो रमैने उपयुक्त सास्तेनानि ताय एलागाव माने शान्ति सुगला बजायना रांनाय बागैना जों सिनि जत कासु माने शहीद ताय सन्तोष ताय लगेव जे तंनाय बरनो ताको शहीद उनके बिन कोन पोस्ट तो पमादा आबले मानदाय नि मन प्रश्न मेना कक सलाय खंगा जानाय बब अबहाय का प्रेस मीट खायने कक दङ अंकाय मानदायो से बिनि मंडल हंके बो खमलुंगो फाइ जे अबहाय जे कांडो खायबाय माने कगलाय माने बुलाय माने आबो ताम दिजेन दङै मान ताम ने वान शुट एक्चुअली सिनि खमलुंग जे एलाका अब जों सरना आइन नारंग त मानदाय विधानसभा सरना yang नारंग सिनि तागरला विधानसभा खलायो गांगा समावबो ब्र चलन फरन खायने माने yang थांलायनाय हेमलायना अबनि बिसिङो ब्र आर माने तंगरि सार नेने बतो आयang नानि yang नारो फाइना हंकै त संगी साथे निश्चय तंनाय आबाहाय नंनि नजर बनो लगिरि जुनाय आमदै सामुं हामियाव नरं वादे वांसुक तंना नुजा टिको बनो खा बिनि yang नानि ngene सन्तोष खा हेरका खुलुमखा आं रुमि मुरा सिंह हास्तिनि जत खागोनां लोगोरांनो बुइसो ताइ गरिया तेरनो रुगै खाकाहाम ताइ खाफुरमाया फारु नरंनि बागै तुबै फाइगा सरना अक्षय अफार ओ अफार चेंगि रजाखा 22 एप्रिल नि सिंनि 3 मे जरा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स हास्तिनि जत लोगोरांनि बागै काइसा कक्तमा काहाम तुबै फाइगा आबंखा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स नरंनि मुचुंतै चाजाक्तै लाइट वेट नि गोबांमा रांसांनि माने तुबै फाइगा अफर तंनाय 25% ऑफ रांसांनि मेकिंग चार्जेस ते डायमंड तंनाय 100% ऑफ डायमंड नि मेकिंग चार्जेस तेबो तंनाय डायमंड पाइथानिओ बम्पर लकी ड्रॉ आरो तीनटा डायमंड नि रिंग ते डायमंड नि एग्जिबिशन बो तंनाय अक्षय तृतीया नि बागै जत लोगोरांनो फाइना बागै कबक जाओ हामबाय